i Kanađani nisu mogli da obuku svoje standardne crvene dresove. Borjan, dobra lopta koju je uspeo da prihvati Larin. Evo prvog napada Riči Lareja. Dobar centar šut, 1-0, vodi Kanada. Drugi minut utakmice. Alfonso Davies. Vraća loptu ka Borjanu. Ispucavanje i vrlo dobar prijem lopte tamo Kajla Larina. Larin je ostavio loptu za Davisa. Evo prilike za centar šut. Evo mogućnosti. 1-0! Vodi Kanada 1-0. Alfonso Davies. Tek što smo ušli u meč. Kakav šok za Hrvatsku. Alfonso Davies nije pogodio 11-terac protiv Belgije, ali jeste savladao Livakovića već posle minut igre. Kakva drama već na samom startu ovog meča. Kanada vodi 1-0.